Maya payabak po kaya katamungan. Kaya beta laking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan daring Disardas at Luz Medina at ding kayang pamilya. Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez at ding kayang pamilya. Jaime at Adena David at ding kayang pamilya. Lisa, Kate at Ram, Malig family. Paz Lascano at ding kayang pamilya. Lina Toledano at ding kayang pamilya. Lizzie Viray at ding kayang pamilya. Marilu Pasyon at ding kayang pamilya. Mila Bukad at ding kayang pamilya. Vanji Canlas at ding kayang pamilya. Minerva Miranda at ding kayang pamilya. Early Estandarte at ding kayang pamilya. Odi Carlos at ding kayang pamilya. Josie Dison at ding kayang pamilya at ding Lectors at Commentators Guild. Para karing mag-birthday, Jim Benedict de Guzman at Melchor Ebreo. Para king special ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma at ding kayang pamilya, Benedict Gerald Razon, Kervin Neil Garcia, Zarina at Patricia Foronda, Romel, Lori at Rashid Medina, Prima Kiwa, Jason Balagtas at ding kayang pamilya, Reynaldo Tantamco at ding kayang pamilya, ating Finding Good Everyday by Kido. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Milger at Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Anthony Arzadon, Florentino at Filipina Maliwat at ding kayang pamilya, Yani at Yesha Mercado, Donna Joy Gonzales, at ding sablang kapatad ama sakit. Para king pamanantabet proteksyon ng Banal Espiritu karing pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josepina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, Andrea David at Florentino at Filipina Maliwat. At para king alanggang kapenawan daring kapatad tang Meyango Bie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarissa, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Abel, Consorcia, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lay, Simeon, Benedicta, Mario, Domingo, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Kilagyo ning ipampo ning anak ang paning banal ay Espiritu. Amen. Ing ginumantabeya ke kayo. At ke kantimuri. Antimong masayang pamilya ning Dios pagmasusyan tayo ing solemnidad ning pamipahayag ning Ginoo. Kapatad ating pinandit king biye ayeta malino balo ing katatalakaran tamo king kakatamong relasyon karing parang tao at king Dios. Antiwaring makatuk ng tamong alang kimot. Mipapaganaka ke katamo king aldoyti ing ke kabaning pamaglakbeta king biye sukat tang manatiling magkapilit maygit makatalastas king ke katang sarili. Nung nuta painturo king biye nung makananutalang maygit asoywan ding paratang tao ating Ginoo. Bustan yung atuklasan tayang pasibayo ing Ginoo at antabayana nakatamo king biye ning kayang batuin. Kapatad, manalangin tamo para king salang mitatabi king dalumdum ning pamikasala. Ginong Yesus, maging batuin kang mamantabe ke kami, ke kabaning biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, suluring sablang bansa, bustan mong ingke kang ustisya at dana nong kapanaligan ding maluka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, ke kaming dalan at biye, bustan mong tipa ke kami, ing kapayapan mo at sikanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, midala tamong ansana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paning sala alangko pa sa Dios, kingaldong ni bilalagme karing taong ating kasalpantayanan, ing maningning ng katutuan ning amanong mikatawan tao, laganaping sala mo, malapiting lugod mo, ilipat mo kami karing angganan, ay pairal na niting yato painturo king biye, anong nuing ke kang espiritu gagawa ng ganap, ing sablang biye, itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi.
luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Talakad ka, Jerusalem, at sunlaganti ingaldo, ing ligaya ning Ginoo, saslagyake ka. Mitakpan la king karalumduman, dingaliwang bansa, dapot keka, ing sulo ning Ginoo, sunlagya. Ing ligaya na manatili keka, king uli na ning kekang sala, datang la ring bansa. Ari datang la, uling saslagya ing bayo mong aldo, lumawe ka, king makapadurot, at kekang lawan, ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la, ban keka muli. Datang lang iba't king marayong lugal, ding anak mong lalaki. Datang la ring anak mong babae, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan, at mikatmuan kang tula. Galgal ka, uli na ning kekang aligaga, idalara keka, ing pibandyan daring bansa. Keka datang ing pibandyan, ay bat king lipat ning dayat malat, manibat king Midian at Efa, kamelyo datang langan. Ibat seba naman, ginto at insenso, ing karelang daralan, ipamalitada ring tao, ing mayap, adepat ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, impong pakibat tamo, ing balang bansaning yato, sambaya keka o Ginoo. Ulitan tayo po. Ing balang bansaning yato, sambaya keka o Ginoo. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turwanan matul ayalang pamangabiran. King kekang hustisya, dakayanan mesana. Banking mitmong katuliran, kekayang pamahalan, ing keyang balayan. At karing mayayalipit, ibiyena ing katuliran. Ing balang bansaning yato, sambaya keka o Ginoo. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Laganap sa ing kapayapan, antiing saslag abulan. Mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti naning yato. Ing balang bansaning yato, sambaya keka o Ginoo. Ding-ari na ning Espanya at ding-aliwang kapuluan, buwisda kayara iyampang. Ding-ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang ing magdalang lamak para keka. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, dukula keya. Ing balang bansaning yato, sambaya keka o Ginoo. Sagipan na laring pakakalulong, keya daralong, at ding taong mipaimborisan, amangailangan kasaupan. Lunusan na laring mayna at kalulu, at iligtas na la ring alang agyu. Ing balang bansaning yato, sambaya keka o Ginoo.
Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, king ing Diyos, agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako itang katungkulan, para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo karing tao, karing may nga labas a panahon. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamaylatanan ning Espiritu, karing kayang banal apostol at propeta. Ing lihim ya iti, king kapamaylatanan ning mayap a balita, atin lang dake ring pagano, nung makananong atin lang dake ring Hudyo, kin kanuana ning Diyos. Dake nala naman ning metong mong katawan, at karakela king pangako na ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pungining maya pabalita. Itamongan po, ikit miya ing kayang batuin, kingaslagan, at dinatang keketi, bamiyang samban. Ingin umantabeya ke kayo, At kekaantimurin. pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mibayitya Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panahon ng Aring Herodes. Emelambat kay Batnanita, dinatang la Jerusalem ding mapila na mga biyasa, ding taong magaral king pangimot daring batuin. Menibatan la king aslagan, at pangutangda, nuya ka rin ing bayong bayit aari ning Hudyo. Huling ikit mayang linto ing kayang batuin, at dinatang keketi bamiyang samban. Kabuda balita ng Aring Herodes iti, tutuyang megulo pamisit, antimuri ning mabilog a Jerusalem. Pepayaus na lat tinipon ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba ning balen, at kitang nakarela, nuya mibayit ing Kristo, ngarang may kibat king Bethlehem, uling sinulat na puning propeta, ika, Bethlehem, king labwad ng Huda, e kamitawli, king makanano paman karing manimuna ng balen ning Huda, uling ke kaya manibatan ing metong apamuntok, amanibala king balen kong Israel. Inya kay Batnanita, pepayaos na lang Herodes at pinulong pasalikot ding mga biyasa, inusisa na at abalu karela, nung kapilande ikit ing batuin. Kay bat pepalakwana na lang papunta Bethlehem, kambe naniting panabilin. Munta kayo at panintonan niyang miyamasamas ing anak. Potang akit yun ipabalo yung agad-agad kanako, banketa akuman, munta ko at sambanke. Kay bat dang dimdam ing panabili ning ari,
mekonala. Kabang dalan lintoya ing batuin, ing kabud batuin ay ikit da king aslagan. Nigpasiuna neman karela, ang gaking mirasya at tinok lang tulid na ning lugal, akabilya na ning anak. Metulalang emunano ring mga biyasa, panakit da king batuin. Kalub da king bale, disnande ing anak king siping ng Mariyang Imana. Siniklaudla arapanat simbande, kay bat biklat dala ring lamak akarelang darala, at inampanganandeng regalong ginto, insenso at mira. Mayawos sing karelang pansin, kapamila taning metong apaninap, king enala magbalik pa kang Herodes. Inya menaliwalang dalan, ding mga biyasa, king pamagbalik da, king karelang balen. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ikit miyang linto ing kayang batuin, at di natangkeketi bamiyang asamban. Magrasyang abak po kay kayungan. Merry Christmas po. Tunepin Pasko pa. Uling atsuta paking panahon ning Kapaskuan. It's still Christmas season. At antimurin, dening ingaldong iti, particularly in January 6, ing matuang kapiesta na ning Three Kings. Yan naman ing piesta da at Kapaskuan, ding kapatadtamo king Eastern churches. So itamo po Western culture tamo, ing Roman Catholic. At ding kapatadta namang Eastern, ila naman ding magmasusi king Paskong January 6. Itamo December 25. Nyapin Pasko pa. Grit talapa mo rin kasiping tamo. Merry Christmas. Inya pong Pasko, minessage ke at ginrit ining metong kong kaluguran tour guide. Ya po nga kayabe, mi kanitang mig Marian pilgrimage kami at kukomustan ke. Sabi na at sukanuking at suking Europe ngeni. Ne? At karin la mag-tour. Sabi ko kaya, kaswelo mo naman nga ko, White Christmas nga ko. Kasanting yatak yan nga ko. At nga na malungkot pin po nga na. Bakit naman nga ko? Kasi po nga na at lunang banwakan yan, ko makapagpasko, kaya bering pamilya ko. Bala mo masantinging obra, ne po. Pero uling makalawot laking pamilya, malungkot mo naman pala. Ating kano nga duwang klaseng taong maglakbe. Muna, itang maglakbe, uli na ning pasyal, leisure. Dakal kay katamo, makanyan la. Pero atin mo namang kaduwang taong maglakbe, uli na ning obra. Kalupa na nitang kaluguran ko. Manintunan la, gagampanan da, ing misyon da. King kapyestan tamong eni, king Ebanghelyo, dimdam tamo atin mo namang atlong taong maglakbe. Pero ela magpasyal, ela magturista karing lugal. Nune gagampanan da itang obrada, manintunan la. At nanong pantunanda, pantunande ing batuin. Burideng talukyan ing batuin, ban pag-aralan de. Dening pantas, dening atlong hari ayaman wantamo king tradisyon, king karelang pamaglakbe, ban pantunande ing batuin, ating aduang bage meganap, king karelang pamaglakwe. Aduang pamaglakbe ing meganap, king karelang mismong biye. Muna, miglakbela, ibat king aslagan, papunta king Bethlehem, akarelang parasan. O itong mumunang pamaglakbera. Ibat king aslagan, papunta king Bethlehem, akarelang parasan. Inyang ikit ding batuin, nga naning Ebanghelyo, meni batan lakano aslagan, at pangotangda,
nung nuka rin niya mibait, ingari dareng udyo. At may kabalita la, pakibat dareng eskribat saserdote, king Bethlehem ning Judea. E po biru-biru ing laut ning aslagan papunta king Bethlehem. Eya mo San Fernando papunta king Mexico, halimbawa, o eya mo Pampanga hanggang Nueva Ecija. Malawot ya. At tandanan tamo kanitang panahon na ita, la namang kotse, la namang saken. Ing peka maligwang means of transportation kanita, kamelyo. Ne? Pero mabagal yan namang lalakad, ing kamelyo. Ing malawot, ing makapagtaka, ing malawot, maging malapit ya para karening pantas. Bakit? Uling buride talagang akit ing batuin. Burideng akit at asamban ing Ginoo. Inya itang malawot, bistaman malawot ya, maging malapit para karela. Kapatad tutupin ing dayu, depende king puso. Ing lapit, depende ya king taong manakit. Lawenyo po rin ing atlong pantas, ding mga biyasa, diningaw tamong 3 kings. Nga kupen ibat lapaking malaw talugal ning aslagan, kalawot da penibatan, pero minuna lapang may kabalita at bisa lang magpasyal kang Jesus ing talapangabos. Samantalang i Herodes, kalapit na ng kalapit, approximately siguro mga 10 kilometro yamo ing Jerusalem, king Bethlehem. Pero, ene paapagdulapan. Bakit? Uling king kamatutuanan, naneman talaga buring pakikitan. Uling baluta mo yung kwento, pikakasama ning Herodes, ininganak iti, uling kabalitan yang maging ari ning metong sikluban. At bisang makoking pwesto ing haring Herodes. Yapin nga rapin, ning metong matuang kasebyan, kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Puwari maralas ning kaiking bieta mo, makanyan mo naman ing maging problema tamo. Siguro aranasan yun na. Ating birthday ketang siping yung bale. Pero balamos neng kalawot. Kaman midalakit. Bakit? Kasaman me. Ne? Maindredos siya kasi. Kapateme, basura mo, ne? Magdapugya mo, pipapatenyo. Kalapit na mo, bakod mo yung pilatan, pero kami raras karela. Pero po tanging kaluguran mo, pamilya mo, imamo, anak mo, mag-birthday ya, agyang kaya tayo paking Amerika, sulag po ka. Bakit? Kaluguran me. Huling burime nga kayabe, panatag kalub kaya. Ne? Heware makanyan. Dependi ya ing lapit o laut king puso. Dependi king taong manakit kung malawot ya o malapit. Kapatad, kaniti pong bayo taya pupusan ini pong panauning kapaskuan, pila na mo pong Domingo, mabiyasa tamo sana karening mga biyasang pantas. Ilako tana itang kamwa, ileleta ng hinanakit, idayuta ng tampu, nune sana ing pairalan tamo, kapatawaran, yang sukat biyayan, itang lugod, ya ing kekatang pairalan. Ban kanita, agyang malawot la, ding taong parasan, tunelapin ni palapit king puso tamo. Uling kaluguran tala, uling burita lang nga kayabe, uling pakamalan tala, kalingwan tana, ing sigalutan ning milabas. Inya, magpatawad, ing lugod, yang pairalan, banagyang malawot la, maging malapit la, king puso tamo. Kapatado yan siguro ing kabalduganing Pasko. Potang ing malawot, agyo tamong ilapit, king puso tamo. Poteng ding taong makalawot kay katamo, agyo talang ibilang makalub king puso tamo. O yan ing diwaning Pasko. Lawen niya nga pong Ginoo. Uling kaluguran na katamo, kalawot na at sukarin king banwa, pero makalapit yang kayabe tamo, kambening anak na. Mi katawan niya pang tao, uling kaluguraning tao,
Niya Emmanuel nga usta kaya, ing Diyos, kaya betaya busal tamo. Uli ning lugod, ing malawot, milalapit yamo kabod. Pero, ing kaduwang pamaglakbe amilyari, karening pantas, aliwa mo itang ibat laking aslagan, papunta laking Bethlehem makarelang parasan, nune, itang kaduwang pamaglakbe, miglakbela naman, ibat king paganismo, papunta king kapanyamban, king Ginong Heso Kristo. Ibat king paganismo, papunta king Ginong Heso Kristo. Agpang kareng megaral, deni pong pantas, eno man Hudyo, no? Eno kalahing ning Ginoo. Aliwalang sekta, aliwalang reliyon, aliwalang kultura. Ingaus da karela, Zoroastrian priest, ibat lakano king Eastern religion, ne? Yapin sabi ko, Eastern Church, aliwaya, ne? Ingobrada, dening atlong pantas, karing batuin, babasala, star readers la, ne? Nung king simple nga mano at pamilarawan, may nga rin lamong madamauring, mapanulala, ne? Ingaus tamo karela, astrologers, babasala king batuin, at kambeda ring batuin, karin lababye weather forecast. At lalong-lalo na kitang extreme side, karin la babye fortune telling, ne? Manulala king daratang panahon. Dapat inyang atag muande Jesus ing talapan at bus. Kaya kitda king tune sala at tala ning Pasko, mika pamaglakbe king pusura. Ibat king talasal pantaya, mi puntala king pamaniwala. They had their interior journey of the heart from astrology to theology. Ibat ketang kapanwalandang makayato, papunta king kapanaliganda, king apong Ginoo. Oy ting kadwang pamaglakbe, at oy ta ing pe kamaulagang pamaglakbe, agewada, deni pong atlong pantas. Imbes na ing batuin ning yato, iyang magpagalo king biera, inyang akilalare ing tune tala at sala Jesus, milipat kang Jesus, ing kapanaliganda. Anya kayakit na king Ginoo, minyelang kagalangan, at dinuwang da ing karelang kalam, deng regalo da. At kaybat initang inkwentro nga ita, mika transformation king pusura. Mika pamagbayo, linipat da, ibat king batuin ning yato, linipat da yung kapanatagan at kapanaligan da, king batuin ning apong Ginoo. Kapatad, makanyan mo naman sana, ing panalangin tamong ining bayong banwa, na sana mika interior journey tamo karing puso tamo. Ngayon pong panahon ng Great Jubilee, kukumbira na katamo ni Santa Iglesia, ban kanita, mag-pilgrimage, ne po. Niya pong Domingo, biklat tane in Great Jubilee of Hope, karin king Cathedral, at inanunsyo doreng 9 Jubilee churches, king Archdiocese, kaya ni Paita, 9 nala, dakal pa karingaliwang lugal, karingaliwang bansa, ne? Pwede talang pasyalan. Pero, palagi ko bayo ta magpasyal karing pisamban, ing mo muna ta dapat dinan pilgrimage, ilapin deng puso tamo. At king puso tamo, atlong bagay sana'y maganap. Muna, kilalanan tayo sana Jesus bilang kalakbay tamo, kayabe tamo, aldoldo ning diya tamo. Lalong-lalo na, alang kasiguraduan, nung nanuna naman, ining malyari, king 2025, ne? Dakal mga santi nga sorpresa, pero dakal mo namang siguradong makatakot tabi. Ne? So sana panaligan tamo Jesus, yang kayabetang maglakbe. Kadua, sana kitang inkwentro ta kang Jesus, mika pa magbayo karing puso tamo. Kalupan ning milyari karening atlong pantas. At katlo, pagdulapan tamo mo sana, aliway tang lilipas atula, o itang happiness, no niing pagdulapan tamo, yapining kabanalan, holiness. More than happiness, let us desire for holiness. Sana kaluguran kong kapatad,
mangarita mo karining pantas. Miglakbela, emo ban kanita magpasyal. Nune, itang pamaglakbera, meging yang pilgrimage, di ka pa magbayo kareng bira. Palagi ko, ing Pasko, gusto yang mapupus kay katamo, potang ing puso tamo, di ka pa magbayo ya. Sabi ko, pinpila namong Domingo, mabilis na iti, mulita na naman kareng ordinaryong panahon. Mayari na yung Pasko, mayari na yung holiday, mamagobrata na magbalik ta na king normal labi. Pero yung kutang, atinta kayang dalang pamagbayo, ibat ngening Pasko. Sana o yaning kekatang panagalan, ngening tutuking aldo bayo mapupusing Pasko. Kabang atin pang panahon, let us make that interior journey, interior pilgrimage in our hearts, so that we may always meet Jesus in our everyday journey. We may have a conversion of heart. And lastly, we may reach not only happiness, but total holiness. Amen. Talakad tapo. Ipasyag tamo po yung kay katamong kasalpantayanan, sa Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu. Linalang King Banwat Yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo sinubliang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santos, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubirang meding mete, at King Bie Alananga. Amen. Kaluguran kong kapamilya, kapatad, King Aldoyti, inyang dingtao ibat king marayong lugal, dinatangla bansamban ing Ginong Yesus. Bustan tamong ing katang panalangin, maging kasing lawak nening yato, king balang kayadwanan ngatang manalangin king idpa, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ban ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang bansang malapit at marayo, at ing Santa Iglesia, matulanong tanggapan, kambening pamiyaya liwaning karelang kultura, manalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Bankim panawon tamo, laganap ing katuliran, at datang ing kapayapan, king mabilog hayato, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding tawang ning Diyos, damdamando ring kalulu, king karelang pamanigapu. Malunos la karing mayna, at ibuklat do ring karelang gamat at puso, karing atyu king pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding sablang manintun, meto nga batwin, banmantabe karela, atoklasanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitnong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ban karing kekatang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kalupa ring taong mga biyasa, midake karing kayamanan, ning kekatang pibandyan, puso, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ngeni, adwan taming sarilitang kapagnasan. O ginuming Diyos, magsaya kami king pamakisut mo kay kami kapamilata ng Jesus sa anak mo. Bustan mong ya ing maging sulu ning biyemi manggaman king alananga. Amen.
Dalakad tapo. Alleluia, Alleluia. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Dios, alubos mayupaya. Tanggapan ni sana ning Ginuy ting daon karing gamat mo, king ikapuri ti kaligayan ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy patanggapan mo lareting ayining kekang Santa Iglesia, elagin tumira at insenso, nuneing sakripisyo at pamanga natatalakaranda, Yesu Kristong ginumi, manggaman king alanangga. Inginu mantabay ake kayo, At keka antimurin, yat na yoring puso yo, makayat nano king Ginu, pasalamatan tayong Ginu, adios tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kamparati, numan ka rin o ipa, Diyos, kingalananggat lubos mayupaya, kingaldoyti, bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalangangga mong tangka, king kaligtasan, at pepakit me bilang ing sala ning sablang tao. Ngening ing ligaya na sinlagbusal mi, binayume ing ketawan king alangangga ng larawan. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya. O panalmingin pa, karapat dapat na kang puryaning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekanganak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biat kabanalan ing sabla. Alakang tuknang, mamaus king kekambalayan, banmanibat king kayaslag ning aldo, angga na king kayalbog na, ing dalise dawon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy papag amuha mo mi, palukob at pabanalan mula, kingambuning kekang Espiritu, deting ay na daralamit daraon keka, ban magilang katawan at daya ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos kay kami ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi, mi pagtaksilan niya, kinuwane ing tinape, pesalamata nakat pinuri, pirasonet dinuwang ne, karing kayang disipulos at ngana, kwananyeti,
ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midaon niya para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuaning kalis. Pasibayo yang pesalamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana. Kuanan niya iti, ikaw nga at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakondaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ket ami patawaran laring kasalanan, daptan yu iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Oy pagaganakan mi, ing kamatayan, ing kekanganak, ameng abuske kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Nyadaraon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan me pag amuamu mi, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming mi dawon king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo kingi kaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang metong mong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria, kapilanman birhen na induning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol at maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo at San Fernando at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambening ke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding ke kaming Obispo, kang among piting ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning ke kang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mit mong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang, pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming meangun nabiye, at ding sablang keka, may matulat, may muna ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagom ning Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman king alanangga.
Kambening mitmong kapanaligan, king Tunes sala at pag-asa tamo, maus tamo king ippangatsubanwa. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekam pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. Oy pa, ing anak mo ing ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiyay ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At kaya kaantimurin. pakit tamong ini, mikakametong tamo king lugod at kapayapan, kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Kapayapan po. By the on this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and love and mercy, I eat your body and drink your blood. Made criminal condemnation, Lord God, ako, ing kasalanan, iniyato. Pagkaluluan mo kami. Agnus Dei Quitolis, peccator mi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kapatad niyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos, king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yegkas may nga mano mo, at kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy papanimunan mo kami king kang sala. Sopan mo kaming makakilala kang Kristo kaniting Eucharistia. At tanggap kayang mitmong lugod. Uling yaing ginumi. Manggaman king alanangga. Inginu mantabay ake kayo, At kaya ka antimurin, edu kuyo apureng buntukyo, manigapu, king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos inaus na kayo, ban painggulot king karalumduman, at lumapit king makapagmulala ng sala, takman yu saning kayang ganaka at kanwanan, at mipasiknangan kayo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Amen. Uling talatukin akong Kristo, apepakit king aldoyti, anting meto nga sulong sa slag king karalumduman, gawa na kayo naman sanang meto nga sulo, para king balang metong karing kapatadyo. Amen. Ding mga biyasang tao, tikyan ding batwin, at atagpuande i Kristo, asala, ibat king sala. Manano na sanang akit ya naman ing Ginu, potang mapupus na ing pamaglakbeyo ketiyato. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos, lubos mayupaya, ing ibpa, ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing katamo pong misa, mayarine, umetamo, king kapayapan lugod at kapanayan kang Kristo. Salamat King Diyos.